Yes, Karongi mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wo twumva mu masaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 22 z'ukwa 12 2025. Birumvikana rero ni amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru agezweho. Muraza kunyemera rero dusimbukire by'umwihariko mu bice bya hano umujyi wa Uvira, tubabwira uko situation ihagaze. Gusa icyo mugomba kumenya, ibintu ntago byoroshye abe namba. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. No mujyi wa Uvira wongeye kugaragaramo icyitwa kumvikanamo icyitwa amasasu menshi. Turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo tubikomozo tubapodatinga tubabwira uko situation ihagaze, ariko kandi turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko za Mukabola. Imirwano yamaze guca ibintu, ahitwa za Mpemba imirwano yamaze guca ibintu. Gusa nyamuneka mbere yo kugira ngo tuninjire no mu makuru nyirizina, imiramanza n'isuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, Zimbabwe ndetse n'andi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Bari Canada, hariya i Burayi, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kuba dusimbukira mu bice bigiye bitandukanye rero, tugende tubapodatinga tubabwira uko byifashe, rero yuko rwose nyamuneka icyitwa imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ica ibintu, ikaba ari imirwano ubundi ikomeje guhanganyisha igisirikare cya 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Turaza kubabwira yuko nyamuneka hano mu bice bya za Minembwe habyukiye imirwano ikomeye cyane, ikaba ari imirwano ikomeje guhuza umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Turaza kubabwira zimwe muri operasiyo zikomeye zakozwe ahitwa za Mikalati ndetse na za Nyamara, ariko kandi turaza kuba tubabwira amakuru by'umwihariko aturuka mu bice byariya muri teritwari ya Fizi ahitwa za Mukabola. Ibintu byakomeye, turaza kubikomozaho ahitwa za Kasekese, ibintu byakaze. Turaza kuba tubikomozaho imirwano ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Amakuru namaze kwakira aremeza ko isaha ku isaha ashobora no kuza gukoreshwa indege by'umwihariko z'intambara mu rwego rwo kugira ngo bahagarike ibitero by'igisirikare n'ubundi cya 23 ndetse impande zombi zigabanye icyitwa ibitero. Ariko ibyo byose n'ubundi leta ya Kinshasa ikomeje kurenga ku masezerano muri rusange. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku bice bigiye bitandukanye, tugere tubapodatinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kubabwira uruhare Ububiligi bukomeje kujya ni muri no ntambara kugeza na n'ubu. Igihugu cy'Ububiligi kiri kugira uruhare rukomeye cyane muri no ntambara. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice by'hano muri Kivu y'Amajyaruguru, tubapodatinga tubabwira uko situation ihagaze. Kivu y'Amajyaruguru nayo ikomeje kuberamo udushya dukomeye cyane, turaza kubikomozaho. Turaza kubabwira by'umwihariko amakuru arimo aturuka muri teritwari ya Walikale, ariko kandi tuze kubabwira amakuru arimo aturuka muri teritwari ya Rubero. Mu Rubero naho ahitwa za Mambasa ndetse na za Limbongo situation ni hatari. Turaza kuba tugaruka rero mu bice bya rwose muri teritwari by'umwihariko ya Masisi, aho tubapodatinga tubabwira uko situation ihagaze by'umwihariko na teritwari ya Rucuru. Naho turaza kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero 5 kuri 5 uko tari kwakora subscribe, nta kindi asabwa ni ukuyikora kugira ngo umuryango wacu mugari urusheho kugenda waguka. Twirukatse cyane no sindi butinde, reka duhite twinjira mu makuru mu buryo bwihuse cyane, by'umwihariko tubabwire uko byifashe. Nyemera duhere mu misozi miremire y'Iminembwe ahitwa za Nyamara ndetse na za Mikalati. Ni ibice byongeye kugaragaramo ibitero bikomeye cyane, bikaba ari ibitero byongeye kugaragara ku isaha y'isa 7 z'ijoro. Birumvikana yuko byari byubikiriye cyangwa se kwari kubikira igisirikare cya 23. Gusa
ntabwo byigeze bishyira koalisiyo n'ubundi, kuko aho babagabye ibitero hose babashije kubasubiza inyuma, dore yuko amakuru mfite ripoti na Rusasi na Magerohi irimo igenda ingeraho byibuza abagera kuri batandatu ku ruhande rw'ingabo z'abarundi muri ibi bitero n'ubundi bongeye kuba bahasiga ubuzima, ariko kandi M23 ikaza kuba nayo ihakomerekereza abasore by'umwihariko babiri. Ni mu gihe kandi amakuru yemeza ko n'ubundi intwaro nyinshi zikomeje kugenda zifatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda tugeraho akomeje kugenda abyemeza. Ibi rero n'ubundi ni bimwe mu bintu navuga ko biraza gukomeza kugira ingaruka zikomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tukabona FARDC rwose ikomeje kugenda by'umwihariko ibihuriramo n'akaga gakomeye cyane. Turaza gukomeza tugende tubikomozaho, tubiva emozi n'imuzingo, tubapoditinga tubabwira uko byifashe. Yes, ni ukuvuga ngo rero usibye kuba imirwano hano yakaze muri teritwari ya Uvira, naho situation ni hatari, ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Impamvu mubwira ngo situation ni hatari, ni ibice bikomeje kugenda byumvikanamo amasasu. Ku munsi w'ejo murabizi yuko ahitwa za Kataka ibintu byari byakomeye, nyuma yuko rero ahitwa za Kataka ibintu bikomeye, nyemera nkubwire yuko ubu tuvugana nyamuneka mu bice bya za Uvira indani rwagati harayihumvikanye amasasu ahitwa za Kalamabeng, bikavugwa yuko rero ari FDL na Wazalendo zamaze kuba zigabiza by'umwihariko uyu mujyi mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Turaza kuba byose tubikomozaho, tubiva emozi n'imuzingo, tubapdatinga tubabwira uko byifashe. Ibyo rero bikaba bigaragaza yuko neza rwose ivumbi rishobora kuza gukomeza by'umwihariko gutumuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, dushobora kuza gukomeza kubona imirwano ikomeye cyane. Wazalendo rero zikaba zikomeje guteza akaduruvayo mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko umutwe wa M23 uvuye mu mujyi wa Uvira. Ariko kandi ku rundi ruhande nyamuneka icyo mugomba kumenya ni uko situation ari hatari, ibintu bikomeje gukara. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande Uvira kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyemera nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane
yubahiriza amasezerano i Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23. Mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victims urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira
kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko bohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abapene n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kigiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho.
Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na ODF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro